Atum Veina Khanglaini 2018 Zo Bible Youth Fellowship Headquarter Church B Kamdoveng Zcbc Thupi Thuman Loku Sina Ahi Podona Bungsom Nilekhat Tangsom Lenga Speaker Ste Akhana Reverend Thangin Muanlian Executive Director Zcbc Anina Reverend Dr. Gin Khanmong Zo Local Pastor Atumna Reverend Dr. Hen Khothang Ani Tarik Somleni Apat Somleli October 2018 Atum Veina Khanglaini 2018 Adinga Kisakol na Pelelelai Tahiya Social Zong Tulaita Pelelelai Taya Khanglai Tai Mami Tam Pikhat Kakisutwawa Social Zong Now Dewin Kithanwam Tayeng Kakibol Pomohi Adoni Khanglai De Adinga Mi Thanwam Mama Hiwa Gam tom la nga om ti adi nga zong mu thei di nga video ki bo coverage ki bo hi nuam diu ne anon len amul mama am lo leu chu zong na lung simo ngom saun len aja kau lung sima zong no pula nga om teng zong om gi gi na hi je kan thei sa hi tu khanglai di ne din na thanom nai tharo bhai ma mai lam en na li bang lam en na ne ye khanglai te pa mi bang sar tar nau ding vil na ging tai lamet chom senin tole to din bonin he kam do veng su hen outside dai tale Khanglai de mangding khanglai ning zat piding in media invitation card ke pia in bang chi so ken gen thei singe ulen tu tung khanglai ni projector lama pa sa buai na nei khatai buai mangai tu lai tan ha buai banglam pe na first computer ang buai ngala bang jai chi le ke a pen backup lo jai in filaki bol thin sia jane ta light ka bol light ta bang teng setup teng zo bi ta zo di kon light tan lai dang mi backup lo jai program teng abula para ki pat hading angum kya ta to biaina alo thailon generator mangin na ki bol ta hi